Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achhir tu silen sang puya chim tui pui huam chunga mi te sui khoma ke pen tir tu tan Colodine Music Festival sang ni somni chim tui pui lui kama bot chaini Tourism Minister Purovado moiro te chuan Reek Tourist Resort azo khole Adventure Park ni min khan hong Delhi Assembly in than chu ven khan tluang takani ani China na shileng mek coronavirus awanga thiza chumi zasri somni pani antling to Sia hale longkai Deputy Commissioner Tang ko bot sain Colodine Music Festival sakni somni KMF 2020 chu atum khatnan sia hale longkai District Ramri Kolcho Khobula chimtui puilu kama nimin lewen khan bot saini nimin chahnulama he festival honna huna longkai DC P Sasanka ala chuan thu soin festival chu chimtui pui huam chunga mi te atha zonga sui khoma ke pen tir to ta na bot saini thu soin festival thu pui pathum bolhlo siam lo zonga khosak zir turte rui hlo laka in thir film turle plastic lamchi mang tamlo turten kalkhom te chu acha ani sihadi si pu bupes chaudhuri point thu soin atira an suang ton ami tuna ataka mu thei aloni ta le mi puin an hlut pui chu lom omati thu soin an bot sai chana hlotin ngei be sei thu soya mi pui ta chu hlim taka hun man chun zom turin du sakna ahlan he Colodine Music Festival hi district pani si hale longklai mi pui ta tana bot sei ni in Mizoram pum huwa pa zai thiam larba ka tual chung zai thiam te inlanim siha mesa vai West Branch MTP le Longkai College Veng Branch Waile ten namlaman entir bok he festival a hian music concert ba ka ei tu le nam thuam chi sang sang zorna dor honni im adu tan chim tuipuya longlenga chuan theina tur bot sei ni a luya che solanam lo nan call to West Branch Way mele call to East Branch MTP te an duty reng bok voin chonu khan champhai zo tlang khuwa a taxi din na hmuna suma pakhatin pukholian thanga kumsomnga panga ko mol koi khuwa chu suwa ka po chon man lovin a hmuna athingal mita hmutu ten soidanin mi sulum tu sumo hian champhai le zotang in kara champhai tu zo khathara kong pui siam na thok mek tu tarmat company hnoya na thok mi pani te chu asu thluwa ami su tengai saklova tan phei chuan zotang dor kon kong pui sir nilum ai mek pukholian thanga taxi kong sirami chu asut nuwa ama hi asu zuita ani pukholian thanga sutum sumo hi zotlang mi pui thin rim pungkhom chuan mia sutna tanga meter zawela hla phaizol anor sonin an hal sakani champhai police ten poikhoi tu sumo driver mangai sanga kum somthum pangami bulfek zol khuwa chu rang takala im champhai police station a an thlen puya champhai district jaila dalu ngalani mual koi mi pui thin rimin champhai thana hi pan khomin poikhoi tu mu an be seya borok thalo omlovin mi pui te hit antin darta ani pukholian thanga rong hi voin la khan champhai district hospital a enfi ani nuin zan ina lumen puin naktu ka mual koi than mola William ani ang Tourism Minister Porobado moiro te chuan Reek Tourist Resort azo khole Adventure Park ni min khan honga zinmi te hip nana Reek tlang che bolna tur momo zual pui siam belani theinan lungphum phum bok he huna hian Road and Infrastructure Development Board Vice Chairman Puichal Zilan MLA Baka Sports Youth Affairs and Tourism Board Vice Chairman Puti si Pachung ten Minister Entroy Oma Chief Secretary Pulan Moy Chongo chuan zinmi te hip na tur sarkar malak na poimo honna in khom hi akai shuai ani Porobat romoi roi te chuan Reek chu zinmi te hip na mun pui ramdang mi te hriat hlo khopa cheibol to mani thwa soya tourist destination taktaka siam tur hian sarkar mai ba ka Reek khotang mi puya a hlotlina in nga thui hle ti soin sarkarin rural chang chang adin dot turin acha ani zau khuwa chu hun engama chen mi pui man thein om to ma se project in a kentel thil tam tak siam bel ani wangin dan ang taka man ani mailo thwa soya Adventure Park le intil himna mun dangte po zo felani huna mi puite man tangkai thei tura honani ta chu lom omani ati thu minister chun soi tourism minister chun tunlai khovel changkang zela mi puin hlimna le chol hadamna mun tlote anwar chho zela chutiang ang dong song thei tur chon tourism department in bo se ngai ti soin Mizoram chunga mun moi kan nei te kholzin hipnan man tangkai dan kan thiam atulani ati bok tourism minister in a hontak project hi development of adventure and ecotourism at Reek Mizoram and development of adventure theme park ti ania sarkar le Ministry of Tourism noya Suresh Darshan scheme atanga tho ani kumin January ni samthum bakhat taidar nga vela tanga chin thelova bo pulang hing lova kumsom seri scholarship new de kon chu niriat zona ni nuin vain chun dar som panhelam ni som panga vel khan thi mu ani pulang hing lova hi January ni samthum bakhat tai khan scholarship de kon bazara cho mele thil dangle na kala
a mutu ten an in pan tura an ngai chu ina holovin omna chin hriat lowin abo zui ta a bo zana tang hian chung khat leina te chon arukin an zonga an mu tak mai lo wangin khotlang le wai me punani Kolesip Benglai Branch me member na tlang a thok chok te chuan pulong hing lover wang hi vo in chun dar som pan hilemi som panga khan kolesip chualam de kon than mol thanga leng kilometer somnga vela sang noya pil tle patanga fitza vela hla an hmuani pulong hing lover hi leng kira tla nerin ani a taksa hliam lian thamero hmoni lova arwang hi wen chanu khan kolesip district hospital a postmortem ani hnuin William Hal ani Sialkal Range Development Council Office tharchu mimbunga tunka tholani khan Chief Minister Puzoram thangana hong Sialkal Range Development Council hian lengteng le champhai not Assembly Constituency khoparuk mimbung hriang hun teikhang kolbem selam le vai khotlang te huamin February somni pali sangni sompani khan Development Board adin ani Council September somni pali sangni somthum khan thak ani Chief Minister chon SRDC chu council puitlinga hlan ani theinan the to pa sarkarin hmalak pui tur thua soya Buain to del theinan lelet siam na tura malak pui tura an thlen po project siam tura cha in sarkarin lo bo zuin ma alolak pui zui tur thu soya Manipur ne na in kalpona tur leido thazok siama malak ani tur thu soi boka Chief Minister chuan higher secondary school te a thatok lo ti sarkarin hriat puin kumthara chuan thei dop in pui da na ngai tu tur thu te khwalzin te tana thlen hun tha om theina tura malak te in kalpona kong thazok siam turin SRDC area chuam Theito pa malak ani tur thu te soibokin SEDP kaltanga thing thera chi le adang te ti mason tura malak tumani thu soibok heng malak na zongzong a hian mani khwa theu tan le Mizoram pumtan mi puiten anza vai thahona than ne ya mani zon thewa the top chu atul thu soini SRDC Council Chairman Puel Thangmoy lengteng MLA chuan SRDC chu Sialkal tlang dunga cheng te ti mason tur ani angin erunga telovin rin amna le thorim na ne na kalpe ni tur thu soya Hriselna din hun choi kan lama tele zirna lama te abik takin na thok thei cherlama mala tura rom hana siamani don thu soin mithiam le man tlak tam tak an chwa pha nge rin thu asoi chanchin thari all India radio aizol tanga punani Delhi Assembly in thancho ven khan tlong takane ni hria thei china vote ja somli pali ta to tukin khan President Ramnath Kovind Vice President Louis Hamid Ansari Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal Chief Minister Arvind Kejriwal, Union Minister Dr. Harsh Vardhan le Dr. S. Jaishankar le Congress Shruaitu Sonia Gandhi, Rahul Gandhi le Priyanka Gandhi te chuan tukin khan vote an thlaka. Prime Minister Hui Dr. Manmohan Singh Poi Nirman Bhavan polling booth a vote thlak bok. Tun assembly in thana hem polling booth hi singkhat sang thum chong semani voter hi viable che khat le noi somli vel omin tukin dare da tangani chin tlai daruk thleng khan vote thlakani Delhi Assembly a hian BL somsari omin Candidate hi mi zarok somsari pathian oma candidate tamna ber bial hi New Delhi bial ani in mi somni peretan oma an tlemna ber hi Patel Nagar ni in candidate pali chaw anam thungani ven himna khawta ka kalpui ni Delhi police singli sang ni chuang le paramilitary force company za sam ko ba ka home guard singkhat sang ko chuang dalu ani bok vote ta te hi ka le thole ni achiar ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan firfika chena chu India le Sri Lanka che vela boina lian takani thule rampani ten thei to pan do thu soi Vona Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa anin komna het hui soin pomodi chuan rampani ten firfiak dona konga an thoduna an tilen tur thu soya Sri Lanka maso na le remna thleng chu India ta na poimo thu soin New Delhi chuan neighborhood first policy mangin athenom nai ramte angai poimo masati soya nikum lama sumin pek to na tur inremna thar siam chuan an thoduna po ati chaksot abe seit asoi China na rileng me coronavirus awanga thiza chumi zasari somni panhian tlingto heti hian kum somni kalta a China le Hong Kong a SARS rileng awanga thizat ain coronavirus awanga thiza thi an tam to zoka Health Commission te soidanin Hubei province a mi somlet paruk chu an thi le thu donani helai hun hi nikum December hen an lo try da tran ani hebaka hian commission chuan na shik kai tharmi sangthum zathum somko pakwa an hobel thuan soya heti hian tutin huna chanaram sunga mi singthum sangli zanga somko paretin an kai to ti fin fi ani hebaka hian kai nerin helmi singhi sangsari zaruk somga pasiran no mekbok kum sanghi pathum chawa SARS Sri Lanka wang khan China le Hong Kong mi zaruk somga don an thia heti rahin USA chuan China le head and shik try an ramte tan $1 trillion makta do iza apeya Secretary of State Mike Pompeo chuan US chuan head and tirem tura $1 kongsang sangin apek tur thu asoi ani chanchin thar cherti toplan atlang pui
chim tui pui huam chunga mi te sui khoma ke pen tir tu tan Colodine Music Festival sang ni som ni chun tui lui kama bot sai ni Tourism Minister Puro Ba Romoro te chuan Reek Tourist Resort azo khole Adventure Park nimin khan hong Delhi Assembly in khan chu vein khan tlong takane ni China an an Srileng me coronavirus awanga thiza chumi zasari somni pani antling to chuti zong chu chanchin thar kan pon the chu ani